Noswaith dda, a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Ffrangeg uwch gyfrannol, a chael ei rhedeg gan Madam Griffiths o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athrawes yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes cwestiwn gennych, defnyddiwch y blwch holi ac ateb, a byddwn yn drechu I ateb eich cwestiwn cyn cyntyd y phosib. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda'r recordiad ar adnoddau perthnasol yn cael ei lanlwytho ar wefan e-sgol o dan adran Carlam Cymru. Bonsoir. Dyma'r pedwerydd sesiwn ar gyfer uwch gyfrannol, Ffrangeg uwch gyfrannol, ac yn y sesiwn yma rydyn ni'n mynd I ffocysu ar adolygu berfau. Wrth gwrs, mae berfau yn hollol bwysig wrthych chi astudio Ffrangeg ac wrthych chi sefyll eich arholiad uwch gyfrannol. Maintenant, les objectifs. Nous allons réviser le présent, le futur proche, le futur simple, le conditionnel, le futur antérieur, le conditionnel passé, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait et le subjonctif. Peidiwch y phoeni os nad ydych chi'n cofio'r ystyr o bob un o'r rhaini, neu os nad ydych chi'n gyfarwydd gyda'r ystyr yn Ffrangeg, achos byddwn ni'n mynd dros rhaini mewn munud. Bien, on continue. Donc, yn y sesiwn yma, rydyn ni'n mynd I fod yn ffocysu ar y holl amseroedd y ferf rydych chi wedi dod ar draws yn ystod eich flwyddyn. Mais, pour commencer, c'est quel temps? Felly, pa amser y ferf yw'r canlynol? Numéro 1. Regardez. Rydw i'n gwylio, gwyliaf I, en gallois, en français, je regarde. C'est quel temps? Pa amser y ferf yw hyn? Os ydych chi'n gwylio hyn yn fyw, ysgrifennwch eich ateb yn y blwch holi ac ateb. Os ydych chi'n gwylio hyn fel recordiad, cofiwch stopio'r recordiad am eiliad wrth I mi fynd trwy'r cwestiynau mwyn I chi feddwl. Donc, encore, rydw i'n gwylio, gwyliaf I, je regarde, c'est le présent. Oui, très bien, yr amser presennol. Present tense en anglais. Numéro 2. Rydw i'n mynd I wylio. En gallois, en français, je vais regarder. C'est quel temps? Très bien. C'est le futur proche, y dyfodol agos. Cofiwch, y dyfodol agos yn esbonio pethau falle fydd yn digwydd yn y dyfodol, ond yn y dyfodol sy'n agos I ni. Enghraifft penwythnos nesaf, y fory falle. Numéro 3. Rydw I wedi gwylio, gwyliais I, en gallois, en français, j'ai regardé. C'est quel temps? Dylech chi fod yn gyfarwydd iawn gyda rhif 2 a 3. Très bien, c'est le passé composé. En gallois, yr amser perffaith. A dyna be wnaethoch chi ar gyfer tygau. Felly dylech chi fod yn gyfarwydd gyda rhifau 1, 2 a 3 yn barod. Numéro 4. En gallois, roeddwn I wedi gwylio. En français, j'avais regardé. C'est quel temps en français? Très bien, c'est le plus que parfait. En gallois, y gorberffaith. En anglais, the plus perfect. On continue. Numéro 5. En gallois, byddaf yn gwylio. En français, je regarderai. C'est quel temps?
Oui, très bien. Le futur simple. En anglais, y dyfodol, simple future. Numéro 6. Bydda fi wedi gwylio. En français, j'aurais regardé. C'est quel temps? Mae'n bosib dyma rhywbeth newydd rydych chi wedi dod ar draws eleni. Très bien, c'est le futur antérieur. En anglais, future perfect. I will have watched, en anglais, bydda fi wedi gwylio yn Gymraeg. Et on continue. Voici numéro 7. En galwa, roeddwn ni a gwylio neu roeddwn ni'n arfer gwylio. En français, je regardais. C'est quel temps? Oui, très bien. C'est l'imparfait. En anglais, imperfect. Donc en anglais, I used to watch or I was watching. En galwa, roeddwn ni'n arfer gwylio o roeddwn ni'n gwylio. Numéro 8. En galwa, buaswn ni'n gwylio. En français, je regarderai. C'est quel temps? Très bien. C'est le conditionnel. En galwa, yr amser ymodol. En anglais, conditional tense. Would, I would. Et numéro 9. Buaswn ni wedi gwylio en galwa. En français, j'aurais regardé. Et c'est quel temps en français? Très bien. C'est le conditionnel passé. En galwa, yr ymodol perffaith. Perffaith ymodol. En anglais, conditional perfect. I would have watched. En galwa, buaswn ni wedi gwylio. Felly, mae'n syniad wrth chi adolygu berfau ac amseroedd y berf, mae'n syniad i chi sicrhau eich bod chi'n gyfarwydd iawn gyda'r ffurfiau yn Ffrangeg ac hefyd yn Gymraeg. A chofiwch, yn eich arholiad uwch gyfrannol, mae rhaid i chi gyfieithu o'r Ffrangeg i'r Gymraeg. Felly mae amseroedd y ferf yn hollol bwysig. A dydy adolygu amseroedd y ferf ddim yn rhywbeth rydych chi'n gallu gadael tan y munud ola. Mae'r rhaid i chi gwneud yn aml iawn. Tous les jours, peut-être. Bien, on continue. OK, right. Maintenant, on va réviser. Felly nawr, rydyn ni'n mynd i fynd trwy pob amser y ferf rydyn ni newydd edrych arno. Now, cofiwch, wrth chi wylio'r recordiad, mae'n syniad i chi stopio i gymryd mewn ac i greu nodiadau efallai ar yr hyn rydyn ni'n adolygu. Donc, je vais expliquer en français et après en gallois. Donc, on commence avec le présent, un amser presennol. Donc, en français, il y a deux sortes de verbes, oui, les verbes réguliers, berfau rheolaidd, y rhai sydd yn dilyn patrwm, a dyma, yn yr amser presennol, dyma rai ni rydych chi wedi dod ar draws ys blwyddyn saith, et les verbes irréguliers, y berfau afreolaidd, a hefyd rydych chi wedi dod ar draws rhai ni ys blwyddyn saith, a mae rhaid i chi ddysgu rhai ni ar y cof. Ac mae yn yr adroddiadau arholwyr, mae na sylwadau yn aml iawn nad yw ymgeiswyr uwch gyfrannol yn gyfarwydd iawn gyda'r amser presennol o ferfau afreolaidd, yn enwedig y person cyntaf, trydydd person unigol, sut ydy'ch il ou elle, a trydydd person lluosog il ou elle. Donc, on commence avec les verbes réguliers. Il y a trois groupes de verbes, oui, les verbes ER, IR, RE. Cofiwch y grwpiau gwahanol, y berfau. Donc, pour former le présent et créer le presennol, on laisse tomber le ER, IR, RE. Felly rydyn ni'n gollwng yr ER, IR, RE, et puis on ajoute les terminaisons. Ni'n ychwanegu'r terfyniadau, okay, ici. A chofiwch ici, okay, dyma
les personnes, oui, pour godrych y verbe. Donc, par exemple, si on prend par exemple le verbe regarder, gwylio, a rydyn ni eisiau dweud rydw i'n gwylio, on laisse tomber le ER, on ajoute E, je regarde. Dylech chi fod yn gyfarwydd iawn gyda hyn yn barod. Et puis, les verbes irréguliers, et voici des verbes populaires. Être, avoir, aller, faire, pouvoir. Être, bod, to be. Avoir, cael, bod gennych. Aller, mynd. Faire, gwneud. Pouvoir, gallu. Par exemple, qu'est-ce que c'est en français? Rydw i. Oui, très bien, je suis. Et qu'est-ce que c'est en français? Mae e'n gallu. Oui, très bien, il peut. Felly, newch yn siŵr bod chi'n adolygu'r amser presennol yn drylwyr iawn. Ok, on continue. Maintenant, on va réviser le futur proche, y dyfodol agos. Ac mae'n bosib roeddech chi wedi dysgu hyn pan roeddech chi falle'n flwyddyn 7 neu 8, ond bysach chi bendant wedi dod ar draws hyn yn y gyfer tygau. Felly, le futur proche. Okay? Cofiwch I fynegu o'n galwa rydw i'n mynd I. I am going. Okay. Donc, on prend le verbe aller. Par exemple, je vais. Je vais. Et puis, on ajoute l'infinitif. Je vais manger. Rwy'n mynd I fwyta. Par exemple, tu vas venir. Rwyt ti'n mynd I ddod. Il va partir. Mae e'n mynd I adael. Nous allons faire. Rydyn ni'n mynd I wneud. Vous allez boire. Rydych chi'n mynd I yfed, etc. Et qu'est-ce que c'est en français? Mae nhw'n mynd I gysgu. Oui, très bien. Ils vont dormir. Felly atgoffwch chi, le futur proche, ffurf gywir o aller, et puis on ajoute l'infinitif. Ok, très bien, on continue. Maintenant, on va regarder le futur simple. Par exemple, le futur simple, okay, en gallois, byddaf yn gwylio. En anglais, I will watch. Donc, comment former le futur? Donc, on choisit le verbe, on choisit l'infinitif. Felly rydyn ni'n dewis y berfenw. Avec les verbes réguliers, felly gyda'r berfau rheolaidd, il faut utiliser l'infinitif. Rydych chi'n defnyddio'r berfenw. Avec les verbes irréguliers, on utilise le radical. Gyda'r berfau afreolaidd, mae rhaid defnyddio'r bôn neu stem. Cofiwch gyda'r berfau afreolaidd, nad ydych chi yn gallu ychwanegu'r terfyniadau yn syth. Et puis, on ajoute la bonne terminaison. Wedyn, rydyn ni'n ychwanegu'r terfyniadau cywir. Et regardez, à gauche, les verbes réguliers, les verbes ER, IR et RE. Avec les verbes RE au futur, on laisse tomber le E. Felly cofiwch, pan rydyn ni'n rhedeg y berfau yma, berfau RE yn y dyfodol, rydyn ni'n gollwng yr E olaf ar y berfenw cyn ni roi'r terfyniad. Et à droite ici, okay, les verbes irréguliers et par exemple avoir le radical or, aller le radical ir. Et puis, ajouter la bonne terminaison. Felly, I hynny, rydych chi'n ychwanegu'r terfyniad. Et voici les terminaisons. Dyma'r terfyniadau. A, on et on. Meddyliwch am y ferf afwar yn amser presennol. Felly mae'r ferf amser presennol afwar ar ochr chwith. Fan hyn, ochr dde, mae gyda chi person cyntaf, unigol, ail person, trydydd person unigol, ac yna gyda'r lluosog, nous avons, vous avez, rydych chi'n gollwng y arf. Et voici les terminaisons. Donc, okay, donc
par exemple, un moment, prenons par exemple le verbe regarder. Felly byddaf yn gwylio, je regarderai, tu regarderas, il regardera. Continue comme ça. Et qu'est-ce que c'est? En français, bydd yn gorffen. Donc, quel est le verbe? Oui, très bien. Le verbe, c'est finir et on ajoute la terminaison. Bydd yn gorffen, il finira. Très bien. Eh bien, on continue. Maintenant, on va réviser le passé composé. Felly, y tro yma nawr, rydyn ni'n mynd i edrych ar yr amser perffaith. On galwa, par exemple, casgais i, bwytais i, rydw i wedi bwyta. I have eaten, I slept. Donc, choisissez le verbe. Dewiswch y ferf. Quel est son participe passé? Beth yw'r rhangymeriad passé? Rhangymeriad gorffennol. So, past participle, y ferf. Nawn ni edrych ar rhain i mewn munud. Puis, choisissez le verbe auxiliaire. Ydy'r ferf yn cymryd avoir neu être. Et puis, il faut conjuguer avoir ou être. Felly, mae rhaid i chi rhedeg, gwneud yn siŵr mae gyda chi y person cywir o avoir être, ac yna rydych chi'n rhoi e gyda'r rhangymeriad gorffennol. Donc, regardez. Le verbe auxiliaire. Felly, dyma'r berfau. Okay? Dyma'r ferf gynyddol, avoir ou être. Felly, il faut décider. Et le participe passé. Felly, dyma sut ni'n ffurfio'r rhangymeriad gorffennol. Felly, verbe ER, on laisse tomber. Felly, rydyn ni'n gollwng le ER et on ajoute E accent aigu. Avec les verbes IR, on laisse tomber le IR et on ajoute I. Verbe RE, on laisse tomber RE et on ajoute U. Et puis, voici les verbes irréguliers. Par exemple, faire, fait. Mae hyn yn dod o faire, lu, lire, vu, voir, etc. Felly, dyma'r rhangymeriad gorffennol. Et puis, mae rhaid i chi gofio hefyd, il y a aussi les verbes qui prennent être. Berfau sy'n cymryd être, a mae grŵp arbennig o rhaini, a rydyn ni'n gallu cofio rhaini fel Dr and Mrs Van der Tramp. Mae pob plythyrn yn sefyll dros y ferf, felly dyma nhw yn y canol. Devenir, revenir, etc. Devenir ici, mourir, etc. Et voici les participes passés. Dyma'r rhangymeriadau gorffennol. Et après, cofiwch am y berfau yma, mae rhaid iddyn nhw gytuno gyda phwy sy'n siarad. Pour les filles, on ajoute E, lluosog au pluriel, on ajoute S. Par exemple, elle est allée avec 2 E à la piscine. Ils sont restés au lit. Elles sont arrivées à 8 heures. Felly cofiwch gyda berfau être o passé composé, mae rhaid i chi sicrhau bod nhw'n cytuno. Et voici des exemples très très vite. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on dit darllen ici? Donc, le verbe darllen, c'est lire. Oui, très bien. Quel est le participe passé? C'est un verbe irrégulier. Donc, lu, cofiwch mae'n verbe afreolaidd. Et est-ce qu'on utilise avoir ou être? Très bien. Avoir. Ni'n rhoi at ein gilydd darllen ici. J'ai lu. Ok, très bien. Par exemple, un autre. Aeth hi. Donc, quel est le verbe mynd? Très bien. Aller. Le participe passé. Aller. Avoir ou être. Felly, ydy aller un o'r Dr. Mrs. Van der Tramps? Oui, très bien. Donc, on utilise être. Aeth hi. Elle est allée. Et on ajoute E ici. Parce qu'elle, c'est féminin. Ok, très bien. Maintenant, on continue. Et on va regarder l'imparfait. L'imparfait, en gallois, yr amherffaith.
imperfect. Par exemple, roeddwn ni'n gwylio. Roeddwn ni'n gwylio. Donc, comment former l'imparfait? Donc, okay. On prend, okay, par exemple, nous parlons au présent. Felly, rydyn ni'n cymryd y ffurf nous, y ferf o'r amser presennol. On laisse tomber on, felly rydyn ni'n gollwng yr on, et puis on ajoute les terminaisons. Rydyn ni'n ychwanegu'r terfyniadau sydd fan hyn. Okay. Et ici, il y a un exemple. Par exemple, nous parlons, on laisse tomber on, je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. Et il y a une seule exception, être. Okay, dyma ni'n rhaid chi ddysgu'r cof. Felly newch yn siŵr y bod chi'n gyfarwydd iawn gyda'r amser ferf yma. Ok, on continue. Maintenant, le plus que parfait. Donc, le plus que parfait, en gallois, le gorberffaith. Plus perfect en anglais. Dyma'r amseroedd y ferf, falle bys wedi bod yn newydd i chi eleni. Okay? Par exemple, en gallois, roeddwn ni wedi bwyta. En français, okay? Et on va regarder maintenant en français. Donc, on utilise l'imparfait d'avoir ou être. Felly rydyn ni'n defnyddio'r rhan gywir o avoir neu être yn yr amherffaith. Nawr cofiwch rydyn ni'n newydd edrych ar amherffaith, felly mae'n bwysig eich bod chi'n dysgu rhain. Par exemple, avait, j'avais, j'étais. Et puis, on ajoute le participe passé. Ac i'r amherffaith o avoir neu être, rydyn ni'n ychwanegu'r rhan gymeriad gorffennol, fel wnaethon ni gyda'r passive composé. Ici, okay, dyma sut ni'n ffurfio'r rhan gymeriad gorffennol, a dyna fan hyn, y rai mwyaf gyfarwydd, mwyaf gyffredin o rai afreolaidd. Par exemple, être, été, avoir, eu, faire, fait, pouvoir, pu, vouloir, voulu. Donc, prenons par exemple. Felly, meddyliwch nawr. Okay? Réfléchissons un petit peu. Okay? Rydych chi eisiau dweud, okay? Roeddwn ni wedi siarad. Donc, quel est le verbe? Très bien. Le verbe, c'est parler. Donc, mae rhaid i chi dal cofio fel y passé composé oedd yn cymryd avoir ou être. Parler, doedd e ddim ar y restr o Dr and Mrs Van der Tramp, donc avoir. Et ici, roeddwn ni wedi siarad, felly rydyn ni'n defnyddio j'avais, et puis on ajoute le participe passé, j'avais parlé, roeddwn ni wedi siarad. Et après, un autre exemple avec aller. J'étais allé, roeddwn ni wedi mynd. Et un autre exemple. Quel est le verbe en français? Quel est le verbe avec? Très bien, boire. Ça, c'est l'infinitif. Felly, rydyn ni eisiau dweud, okay, qu'est-ce que c'est en français? Roeddwn ni wedi yfed. Roeddwn ni wedi yfed. Donc, boire. Donc, avoir ou être. Yn gywir, dwi ddim ar y rhestr Dr. et Mrs Van der Tramp, felly avoir. Donc, j'avais, rydyn ni'n gwybod, le participe passé, c'est bu. Donc, roeddwn ni wedi yfed, j'avais bu. Ok, on continue. Maintenant, on va regarder le conditionnel. Donc, en gallois, yr amser amodol. Par exemple, buaswn ni'n bwyta. I would eat. Nawr, bysach chi wedi defnyddio hyn hefyd ar gyfer y tygau. Par exemple, bysach chi wedi defnyddio yn aml iawn, je voudrais, j'aimerais. Et hyd yn oed peut-être, j'irai, buaswn ni'n mynd, os ydych chi'n sôn am eich gwyliau delfrydol, par exemple. Donc, ok. Donc, on prend. Ok, cette fois, ok. On prend
Donc, comment former? On prend le radical du futur. Felly, ni'n defnyddio'r un bôn ar amser y dyfodol. Felly, cofiwch, gyda'r amser y dyfodol, okay, gyda berfau rheolaidd, rydyn ni'n cymryd y berf enw. Ond, avec les verbes qui finissent en RE, on laisse tomber RE. Cofiwch, gyda'r berfau sydd yn gorffen y RE, ni'n gollwng yr E ola. Et puis, on ajoute les terminaisons. Et les terminaisons sont ici. Felly, mae gyda ni bôn y dyfodol, a cofiwch gyda berfau afreolaidd, chi ddim just yn gallu ychwanegu'r terfyniad i'r ferf, par exemple faire, ni'n gwybod bod y bôn ydy rhywbeth arall, par exemple aller, ir. Okay? Ac yna chi'n ychwanegu'r terfyniadau. Ac mae'r terfyniadau ydy rai sydd yn dod o'r amherffaith. Par exemple, ici. Je parlerai. Buason yn siarad. Felly parler, rydyn ni'n cymryd y berfenw, et on a ajouté et, fel yn yr amherffaith. Buason yn gorffen. Je finirai. Par exemple, comment est-ce qu'on dit en français buason un bwyta? Oui, le verbe bwyta, manger, l'infinitif manger. Donc, c'est un verbe régulier, un rheolaidd, felly et puis on ajoute les terminaisons. Donc, buason yn bwyta, je mangerai. Avec S. OK? Très bien. Et maintenant, quelque chose de différent. Le conditionnel passé. OK? Ar y model perffaith. Par exemple, buason i wedi bwyta. I would have eaten. Donc, comment former le conditionnel passé? Felly mae cliw fan hyn. Okay? Mae gyda chi'r amodol a'r passé, fel passé composé. Felly, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on utilise avoir ou être conjugué au conditionnel. Felly, chi'n defnyddio'r ffurf o avoir na être wedi cael ei rhedeg yn yr amodol. A ici, fe welwch chi rai ni fan hyn. J'aurai, avoir. Donc, ni'n gwybod erbyn hyn bod parler yn cymryd avoir yn y passé composé. Felly mae'n mynd i fod yr un peth yn y conditionnel passé. Et aller, un o'r doctor a Mrs Van der Trams, felly ni'n gwybod bod hwn yn cymryd être. Felly, j'aurai, je serai. Felly ni'n cymryd avoir ou être o'r wedi rhedeg yn yr amodol, et puis on ajoute, rydyn ni'n ychwanegu le participe passé, y rhan gymryd gorffennol, fel rydyn ni wedi gwneud o'r blaen, i gael y amser rhan y gorffennol. Par exemple, buason ni wedi siarad, j'aurai parlé. Buason ni wedi mynd, je serai allé. Yr unig peth mae'n chi gofio yw os rydyn nhw'n defnyddio être, mae dal angen iddyn nhw gytuno, fel wnaethon ni gyda'r passé composé. Donc, comment est-ce qu'on dirait en français buason ni wedi gwrando? Donc, quel est le verbe? Donc, l'infinitif gwrando, écouter. Est-ce que écouter, avoir ou être? Ydy ar y rhestr Dr. Mrs. Van der Trams? Non. Donc, c'est avoir. Très bien. Donc, so buason ni wedi gwrando, j'aurais, et le participe passé, j'aurais écouté. Très bien. OK, maintenant, on continue. Le futur antérieur. En gallois, OK, y dyfodol perffaith, future perfect. Par exemple, bydda fi wedi bwyta. I will have eaten. Comment former le futur antérieur? OK, regardez.
on utilise avoir ou être conjugué au futur. Felly rydyn ni'n defnyddio avoir na être wedi rhedeg am y dyfodol, ici. J'aurai, je serai. Byddwch yn ofalus os mae'n swnio fel yr ymodol, ond cofiwch does dim S yn y dyfodol. Et puis on ajoute le participe passé. Felly fel gyda'r conditionnel passé a le passé composé rydyn ni'n defnyddio'r rhangymeriad gorffennol eto, past participle. Felly ici, ranger, tacliso, on prend le verbe. Donc, j'aurai rangé. Byddaf wedi tacliso. Je serai resté. Rester, c'est un verbe qui prend être. Okay, mae un o'r rhai Dr. Mrs. Van der Tramp. Felly, je serai resté. Unwaith eto, encore, une fois, avec les verbes qui prennent être, mae gennych chi'r cytundeb. Comment est-ce qu'on dit, par exemple, byddaf wedi gweld? Donc, qu'est-ce que c'est le verbe? Quel est l'infinitif gweld? Très bien. Voir. OK. Donc, avoir ou être. Felly, ydy voir un o'r berfau Dr. Mrs. Van der Tramp? Non. OK, très bien. Donc, c'est un verbe avoir. Bien. Donc, ici, j'aurai. Felly, byddwn ni'n defnyddio j'aurai. Ac yna, OK, ydy voir un verbe. Est-ce que c'est un verbe régulier? Non, très bien. C'est un verbe irrégulier. Et le participe passé, c'est vu. Donc, byddaf wedi gweld, j'aurais vu. Très bien. OK. Maintenant, on va faire une petite activité. Felly nawr, os rydych chi'n gwylio'r recordiad, stopiwch y recordiad yn funud ac rydw i'n mynd i roi i chi ychydig o ferfau i chi feddwl amdano sut byddwch chi'n dweud nhw'n Ffrangeg. Okay? Qu'est-ce que c'est en français? Par exemple, felly meddyliwch nawr o holl bethau rydyn ni wedi adolygu yn gyflym. Okay? Felly, par exemple, pour commencer, qu'est-ce que c'est en français? Rydw i. Très bien. Je suis. Mae e'n gwylio. Très bien. Il regarde. Mae hi'n chwarae. Très bien. Elle joue. Et qu'est-ce que c'est? Mae e'n mynd i fynd. Oui. Il va aller. Qu'est-ce que c'est en français? Bydd e'n chwarae. Bydd e'n chwarae. Très bien. Il jouera. Qu'est-ce que c'est en français? Buasai hi'n bwyta. Très bien. Elle mangerait. Qu'est-ce que c'est en français? Cascais i. Oui, très bien. J'ai dormi. Qu'est-ce que c'est en français? Roeddwn i'n gwylio. Oui, je regardais. Qu'est-ce que c'est? Roeddwn i'n mynd. Très bien. J'allais. Qu'est-ce que c'est en français? Buaswn i'n cysgu. Très bien. Je dormirai avec S. Cofiwch. Qu'est-ce que c'est en français? Bydd e wedi tacluso. Bydd e wedi tacluso. Oui, très bien. Il aura rangé. Eh bien, maintenant, OK, on continue. Le subjonctif.
Nawr, cofiwch, dyma rhywbeth newydd byddwch chi wedi dod ar draws eleni yw'r dibynnol, subjunctive. Defnyddiwch y linc yma, y ddolyn yma, i'ch helpu i adolygu'r amser dibynnol. Mae'n hollol bwysig eich bod chi'n sicrhau chi'n gallu defnyddio'r amser dibynnol ychydig o enghreifftiau enghraifft yn eich traethawd ar y ffilm. Felly mae'r linc yma i helpu chi gwneud hyn achos does dim amser gyda ni i fynd trwy hyn nawr. Eh bien, chez vous, felly. Cofiwch, les verbes. Il faut réviser. Mae rhaid i chi adolygu eich berfau ac amseroedd y ferf yn rheolaidd ac yn aml iawn. Mae yna llawer o adnoddau ar gair a lain i helpu chi. Okay? Cofiwch, mae gyda chi'r trefnyddion gwybodaeth uwchgyfrannol i helpu chi adolygu geirfa. Mae'n ddolen ar gyfer adnoddau gramadegol. Ac yna, dyma ychydig o adnoddau i helpu chi ymarfer berfau. Mae'n hollol bwysig eich bod chi'n ymarfer berfau yn rheolaidd. Meddyliwch am y berfau rydych chi'n mynd i ddefnyddio mewn traethawd er enghraifft. Meddyliwch am y berfau rydych chi wedi dod ar draws yn eich tasgau darllen neu tasgau gwrando wrth i chi ymarfer cyn bapurau. Meddyliwch am y berfau ac amseroedd ferf rydych chi wedi dod ar draws ac wrth i chi ymarfer cyfieithu o'r Ffrangeg i'r Gymraeg. Wrth i chi gyfieithu, mae'n hollol bwysig i chi sicrhau bod amser cywir y ferf gennych. Utilisez, defnyddiwch yr adnoddau yma, French verb practice. Ymarferion ar amseroedd y ferf, gwahanol ymarferion a'r conjugemos. Ac yna Quizlet, cardiau fflach ac setiau astudio ar 500 o ferfau yn Ffrangeg. Donc, bonne chance.